mwiza mwese mukurikiye televiziyo yanyu Robert TV Show. Tujya kubagezaho amakuru hagiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. I Kigali mu Rwanda hateraniye inama y'abanyamategeko baturutse mu bihugu 43 bya Afurika izwi ku izina rya Advocates Africa Conference. Turabwira kandi ko MTN Rwanda yongeye kugaruka mu nyungu ishimangira imikorere myiza y'inkunga zayo mu bucuruzi. Naho hanze y'imipaka y'u Rwanda turabwira ko muri Alaska Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahuye na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu nama yo gushaka umuti urambye ku ntambara ya Ukraine. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Robert Tuyishime. Ikaze ku makuru yacu arambuye. I Kigali mu Rwanda hateraniye inama ku nshuro ya 16 izwi ku izina rya Advocates Africa Conference, iri kuba kuva kwa 12 kugeza kwa 17 Kanama, iri kubera muri Kigali Convention Center ndetse na Radisson Blu Hotel. Iyo nama kandi ikaba yaritabiriwe n'abanyamategeko ba law students n'abayobozi baturutse mu bihugu 43 bya Afurika. Ikaba yibanda ku butabera, amategeko, uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubucuruzi mpuzamahanga. Naho MTN Rwanda imaze kugaruza inyungu muri iyi myaka nyuma yo kwibanda ku gucunga neza ingengo y'imari. Makuru yo hanze y'umupaka y'u Rwanda, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin bahuriye muri Alaska mu nama yo kwibanda kugarura amahoro muri Ukraine. Perezida Zelensky yahamije ko Ukraine yiteguye gukorana mu buryo bwubaka nyuma y'icyo kiganiro, kandi azahura na Trump i Washington kuwa mbere. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru, mugire umugoroba mwiza.